May mga bricks na nakabutang. Wow, kadako naging improvement. Wow. Good afternoon everyone. We are here in Magsaysay Lapaz, Iloilo City, and I will be updating you about the new Esplanade from here going to Diversion Road. This is the main road of Magsaysay going to Haro or going to SM City. And if you remember last time on my vlog, this area is not yet covered with bricks or with the concrete cement, but this is only a rough road. But now this is it. It is already improved and it has a fence, and you can see the development already in this area. So maybe we will go inside the Magsaysay going to the Diversion Road. So let's go. This is still a rough road now. It's very nice. Pero at least may improvement na, di ba? So I just started here ang concrete, then rough road lang. See, it's okay lang. Dami At least may improvement. Op! Thank you to. At least may improvement na nahumana ang taytay. Nahumana ang taytay guys. Sara na. Sang nagligad. Hindi. Daw tunga-tunga pa lang. Dito sa punta is ano pa lang. So dako gid ang improvement sang kwan. Sang ginaubra nga Esplanade from Magsaysay to Diversion Road. Arang creek of I don't know. Dito na po diretso na to ya. Picture ko da karon tayo. Yes, mato kita di. Kaya mo naman yung improvement. Last time hindi pa nila concrete. Ay wow, kadako naging improvement. Wow. Namita tayo, may ginaubra na sila ito nga para pagoda, oh. Wow. Dako sa improvement, nagid. Oo. Kadasig lang gani sa obra, nagligad to, hindi pa ni amo. Hindi po obra na di. Gani, nami Bawlusot-lusot na hindi sa diversion, gali mag, ang mga tao. Ay, patapos, oh. Gani, di lang. Kapos na ta. Guys, kadako-dako naging sang improvement sang ginaobra diri nga Esplanade sa likod sang Gaisano City Center.
Ari, katuan naton di ang kakonek nga river bala. Nan. So last time hindi pa ni amo dirigid. Hasta lang man dito. Subong hasta lagi dito ka connect sa may another highway to sa diversion. Nga nagalibot dito sa Taytay sa pakadto sa may sa may Lapaz na bala dito nga highway sa may Love Garden. Then ari na ang Gaisano City Center na Okay, cute. Nice. Guys, this is the latest update sa ginaobra nga Esplanade diri sa may Magsaysay Lapaz going diri sa may diversion road. So let's go back anay. Ito, dito kami ni husband ko nag-agi. Dito. Then ang diri hinatabunan Manila duta. I'm sure nga himuan nila ni Taytay nga makakonect dito sa ginagyan namon. Sa ari ginatambakan. Ay ala, takak. Aran damo bird. Migratory bird. Gaw ni siya. Nan. Okay na. Kibot man ako sa bird ba. Nga katalunan madula gid ni if ever na tuloy-tuloy ang construction kay ara gani may poste na naginaobra. Gali ara da nagakonek ko. So kung ano ang design sang Esplanade nga iban, same man diri syempre ara ang design niya. Di ba, Tay? Let's proceed to sa may Gaisano. Business building diri sa may Gaisano Times Square. Nice. Okay, Times Square na lang lusot. Kita na galin sa likod. Pagid nga building. Ha? Substation. May ginakonstruct nga bago nga substation para sa more power. For only 40 pesos, maka-carnival ka na. That's it para sa aton nga Esplanade from Magsaysay. Then we proceed naman kita sa lain nga location. Are you new to my channel? Please do subscribe and hit that notification bell so that every time I post a new video, you will be notified. And please, if you want to help me, please don't skip the ads. Thank you so much and I will see you on my next vlog. Thank you also to all my supporters, to Mama Deng, to Ma'am Lou and husband, to Tita Rachel and husband, to all my hinablos in Abu Dhabi, to all my co-vloggers, and to all my friends, classmates, batchmates, and everybody who are always commenting and supporting Melanie Bacsinella channel. Thank you so much. And I promise I will do my best to give you a vlog every day, even though I can't sometimes, but I really tried my best to show you even on my live. And I hope you are happy to see those updates about Iloilo and those festival about Tinagyang and whatever you request. I really tried my best to grant it, even though it is not on time, but I will. Thank you so much everyone. Have a good day.